Ovo je potpuno ludilo. Stvarno jeste. Ljudi moji, jedan isti čovjek je osnovao rusku obavještajnu službu, nacrtao granicu između Rusije i Kine i usput omogućio da se rodi Puškin. A znate šta je najluđe od svega? Što je taj čovjek Hercegovac. Sava Vladislavić Raguzinski potiče iz jednog sela iz okoline Gacka. Kada su Turci počeli da pale po Hercegovini, porodica se seli u Dubrovnik koji se tada nazivao i Raguza. Po njemu Sava dobija nadimak Raguzinski. U Dubrovniku završava visoke škole, a nastavlja školovanje u Španiji i u Francuskoj. Uči trgovinu, diplomatiju, ali i moć informacije. Kasnije put ga vodi u Carigrad. Tamo upoznaje ruskog izaslanika na porti i postaje mu tajni pomoćnik. Pazite sad ovo. Niko ne zna kako, ali Sava uspeva da nabavi ugovore koje je porta imala sa Austrijom, Francuskom, Engleskom i Španijom i predaje ih Rusiji. Te informacije doprinele su sklapanju rusko-turskog mira, a Savi otvorile vrata dvora Petra Velikog. Postaje carev savjetnik i ministar. Zaključuje savez sa Moldavijom, ponovni mir sa sultanom na Prutu, konkordat sa papom u Vatikanu. Ali to nije sve. Smatra se da je po nalogu samog Petra Velikog Sava osnovao rusku obavještajnu službu. Jer je znao kako misle i Turci, i Italijani, i Španci, i Francuzi, i Rusi. Kada je Petar umro, Sava je završio. Stvarno? Pa naravno da ne. Katarina I mu daje titulu grofa, dvorce, posede i šalje ga na najvažniju misiju u njegovoj karijeri. 2 godine pregovora, 48 konferencija i na kraju Sava uspeva. 1727. potpisuje Kjahtinski ugovor, sporazum o trgovini i razgraničenju Rusije i Kine. Faktički, granica koja je danas postoji između Rusije i Kine ne razlikuje se mnogo od one koju je prije 300 godina nacrtao ovaj Hercegovac. Na mjestu potpisa ugovora Sava podiže grad i posvećuje ga Svetom Savi. U njemu podiže i crkvu Svetog Save koja i dan danas postoji. Po okončanju misije, carica Katarina mu poklanja dvorac svoje majke. Taj dvorac danas je jedna od zgrada čuvenog Ermitaža. Ovo sada je najjača priča, jer Sava nije uticao samo na granice. U Carigradu je kupio mladog roba, crnca po imenu Ibrahim. Poklonio ga je caru. Petru se poklon toliko svideo da je odmah naredio da se krsti i lično mu bio kum. Na krštenju ovaj nekadašnji rob dobio je ime Ibrahim Petrović. Ostao je na dvoru i dobio obrazovanje i službu. Tačno 90 godina kasnije Ibrahimu Petroviću se rodio praunuk, Aleksandar Sergejević Puškin. Ali to nije jedina veza sa pesnicima koju je imao Sava Vladislavić. Kada se Sava sa ocem preselio u Dubrovnik, njegov brat Duka preselio se u Trebinje. Svi Dučići iz Trebinja njegovi su potomci, uključujući i Jovan. A gde su Srbi u cijeloj priči o Savi? Sve prisutni, jer Sava ih nikada nije zaboravio. Bio je prvi koji je ozbiljno skrenuo pažnju ruskom dvoru na srpsko pitanje. Iz Rusije slao je novac, knjige i učitelje u Sremske Karlovce. Faktički, Sava je omogućio utemeljenje prve srpske škole u Sremskim Karlovcima. Naravno, darivao je i crkve i manastire, čak je pokušao da podigne pravoslavnu crkvu u Dubrovniku, ali mu gradske vlasti nisu dozvolili. Vivaldi mu je posvetio operu, Petar Veliki mu je verovao, Katarina I ga nagradila, dijelio je carstva, podizao gradove, a onda nestao iz sećanja. Sve dok mu 2014. vlada Ruske federacije nije podigla 4 spomenika. U Peterburgu, Gackom, Herceg Novom i Sremskim Karlovcima. Rusi ga pamte, a mi? Ako misliš da bi i mi trebalo da ga pamtimo, napiši pamtim u komentaru. I naravno, lajkuj, zaprati i podeli ovaj video, da i drugi čuju za grofa Savu Vladislavića Raguzinskog, Srbina koji je delio svetska carstva.